Oh, ni china an soi to video tlem te kha kanon da yan practical hin la chun zom zela AIFF D license coaching course ania football coach te training na ni ti hian tunkar ni som pariat atang khan Monday atang khan an tana thotana tanga nila nila te inrin ni thleng hian khorsi heta hian an nei dona zing daruk le chan ve dan tran na nei pui ta ni correction asiama an demo le vela an rehearse coaching process kha adik khangai boxia ya hian ti dik mo an zir ang kha ti thap khangai chuan instructor hu china kan sei to sar diga khiang te mission veng thlang pa ania an fan le pui khop mai Mizoram chuan lekha thiam bok football thiam bok khi chu hlu ni sport thei football chau lo po sports person hrim mo academic line ne na kal kop thei hi an hlu khop mai midang tan akong hon tu hi ni te meu me mizo chuan kan chhor lu tuk topics hi an mani topic how hi apoin an pota po van nei te po om thea an zir china han har sadeu an lo zira ni chan pot fu ni chan avan nei lo ve thei thawa ti ro le ro chuanin an serious tlang chuanin coach te thiam lo tur kha chu om chuang lo D license ania a har sat zia hi rinai hian tia en mai a hian a harania pressure hnuaya correction ga siam dik lawangem ti te tien te kha confuse hi all te mai nia tira changa nui deu dardara first practical a changa soi khom sap second practical gan nei don vel te third practical ha chu module 1 2 3 a module zir khani meya practical voi ni na vera chuanin an ngoi thap zel to ni New Hope Flamin player an ron thoa elite MFA elite academy in player an ron tho boka lomom khop maya Mizoram Football Association le Reliance thok copy e Mizoram hian kan va nei pui ani suai tu te in pek na ro puya baka Reliance in engkim hei aron tum veka alo bera cheng sing ni atanga sing ni sanga vel sena tura hian D license a bo hian ti hian a free vekin mini mizo kaltlang khan Reliance in mini mizowa coach te center sang som ami baka khan slot all oma khan no pangli ka in nam noi district pali mo aizo lunglei korasi be champhai khata tang khan license la nei lo coaching license la nei lo kha an mani thati zong kha aron tir tiang sei sual lo turanga yang an select dan tak hi coordinator khu kala zo chi alawa mara chu tiang deu chuan min neng lawa min shrila coordinator khu zarania durtlang leitan chuan assistant coordinator khu mingte a dor puiveng thar ania zara hi mini mizowa aizola hian coordinator in omboka ni fel khop ya chuan Mizoram te hi soi mai thei lo
mi senji le mi shram te hi chu ni lenga arjia chetla ve chi hin nia nurse ania duty ngar mai ni ti hian em mai ni mi shram te mo mi senji po physiotherapy sania tian duty ngar zela ani pan hi ko me nia reliance a kan mi stand ni khulama khuanin mi som ni pali trainees anoma zeb lawa chuanin ti khuan anril ru ha angata practical khulama khon practical ti zau chi kha oma aming ka chi lawa khoi district nge ka helawa ai zon nge district dang atang ron kal nge chuan in khel thiam ahun laya ke veilam mang thiam em mai lunglei te tlau kha tu khulaya botol keng khunia center bulak khumo khutnung suya vei dau thau khu te tlau e veilam pang mang thiam em kha ni bol pet dik em mai kha nia wang lai chuan e thatak ani tuna po bol pet chila thakap maya ase coaching lama hian ril ru in sorbing deuh doa sona lunglei pon coach thatak an nei bel le don ni na lang a pass chuan no pangli ka in ham hoi coach so kha ti hian a free vekin reliance lamin an han ti sak thei hi an va nei lu tuk top an mai C license po kha kumin kumtira khan an han alava kumin kumtir kan ti deu zeta nikum ani chu sangni le somni panga December a khanan result kha chuak ta C license holder an on tam hantila a thachin ho khan pasa mo van duai te ponom ve thawa tiam vel chu ni pass vek chi khani lo hrim hima an thiam chuan an pasa an thiam lo chuan instructor en ti fail khani me a fame ti vel te po khan mo tiam vel hi ni ti hian no pangnu le pa te khulaya practical an man khu hutan nu le pa te khon an ron troi om boka New Hope le Elite MFA Elite Academy chuan heta hian assistant coordinator sarming te a Arsenal Arsenal champion ani hal ei sarchana poi Arsenal thoni ni chu hak lo thei lo dana nei tiang deuh khan hak lei thela ani chu New Hope Reliance nen mo thale thatira Mumbai kalturan ni usena te ei wa tan tui po an fa pa te pahni kha e khutai omlai I le khazir chung zong khai chuang char tura ka lo nga ya Vistara ti englo poisa nei chuta rela ho wang kha poi mo dro sleeper class kha chuang phathai ram zela dro AC chu mo AC chu mi mel fiat te ho an chuan valeng zuai in ren ngai mo tho chuan ei ma chuan in ren ngai nu le pa ti hek lo zo om char khani mai ti khuan practically kalau chiar chelo pangana vel nge paruna vel oni mi pakhat kon minute som panga an thewan neya instructor chioma assistant on box hidawa ha ve kho pang sa diga chu mi som ni la pali en thak don ni veina som pani ni china soidan chuan
เวลาสอนปนินักตุกะสอนปนิ practical ในตัวรันเนียงะเอ็นงาไม่โดนนี่อัฐนาย correction เสียงง่ายเตะก็ที่ยังที่อาหารนี่กินกดสสิลเลยง่ะ improvement ในง่ายนายนั่นตัวละอัน commanding เตะถ่ายมติเตะที่นักกันใส่ตัวอังคันมันส่วนนั่นตัวละค่ะสิลง่ายง่ายโดนนะมีช่างค่ะตรงคำช่างตรงคำเทียมเตะง่ายโดนเฮียงกับเชลุตุกะ pressure ในที่นะครับ pressure เป็ดตู้อันนี้ตัวคอร์สกันไล่จนเหล่าเทเหล่ามันคือหลายคนนู้ปัง player เลยเลี้ยมเสียว่ามีสามเต็นตานดูดมาละจน ambulance ส่วนมาส่วน ambulance duty งานอมปะ ambulance เนี่ยที่ฮันเวลาอินสัตว์ชวนให้ฟังในท่านจุดที่เห็นอันนี้หาเดี๋ยวรูปเจลไหมนี่ตานปุยทุดง่ายอย่างเชี่ยมั้ง coordinator เต็นที่เห็นนั้นเองคิมค่ะอันเรา arrange ครับชวนให้เรามา practical อันที่จะนัวขัน next practical ให้เรามาอินส่วนเพลงที่เห็น set up ขันเราอินจันเละเดียกตัวมวยเลย MS อันนี้มั้งมวย defender MS attacker นู้ปังลีเคล experience ในต่ออันนี้ลงมาอันถ้าครบใน practical อันมันปนฝันในที่มันนี่training ร้อยมานี่แหละมานี่มันจุเชียนที่ไหนมันจุหาทัก double ลุตุกะริลรู้หาบกตักษาหาบกจานะเห็นเจ้าหินัดดูบิ๊กที่นี่เฮ้ยตัวน่ะเราเขาจูตัวน่ะ training เขาวิจุนฝันในนั่นจูนู้ปัง practical ละมันเทียนออกมาอันเสียกดคู่หลายคน explanation อ่ะเห็นอะไรลุตุกชวนบ่อยทักเอายอมดูทีนะมินิทสองปังชุ่มขันตีเจ้ามันนี่ explain อะไรลุตุกเตะ SSD กันเตีย short simple detail ขมีค่ะมันสามอะไรเตียชวนตัวสีกิมสีโนปังอินันสีอันเช็ดเงี้ยอันเช็ดฟิล์มตีเตะค่ะเตียค่ะ instructor เห็นฟิงขบไหมมั้งให้เราตีไม่ไปจีบนี่หรอก็จริงไลน์แหละinstructor ไลน์ที่อินคบเวกเท่านั้น instructor จูฟิงจูลบิ๊กตันอันนี้ก็จริงเราพอplayer in care train in allที่ all ที่เราจิรกันง่ายต่ำลุตุกะ all ที่เรา experience ที่พอยหมดลุตุกตัดที่เห็น in care เทียมนะทรงที่ก็จริงอันทราเวกแล้ววะ in care เทียม เล่มเราพอก็จริงอันทราเดียวแต่เรามาดูทุกสามรอบชวน player ลุยเงี้ยที่แม่งin care เทียมบ็อกซี่ก็จริงอันทราบ็อกซี่ก็จะดูทุกสามนี่ an experience ตุรัวเฮ้ยนูปังอันวัดตีดานตัวแต่อันที่นั้นอันทุลุยเงี้ยอันทุเดอร์เงี้ยอันทุตักอันนางเงี้ยนั่นเราตีค่ะว่าฟิลปุยเทียมเวกเทียนนี่ใช่ไหมเทียนเสียหันเละอันที่ player ฮีก็ motivate ตังกันนูปันไล่มินเราเอ็นก็ตัวตู้แต่ตรงกำอังค่ะมันชุนจมจีเงี้ยมันชุนจมเราจีที่อังจีแต่ตรงกำที่ฟิล์มขวางไงตัวไล่ชวนปกโซเคสเล่งกันเราเวมั้งใช่บางชวนนี้ฟิล์มขวางไงครับไม่ตีค่ะกันสวยเจ็บหลังเวรซ้ำดูนี่จู
in khel top ani lawa fin tel langai ni tongkam man hi film khurangai em bok an tongkam khat ei doctor ang deuh hin nia Mariano panasaya kan instructor ani kha pro license ania gumpe rim hi tunai pro to a Indian goalkeeping coach thina kha chuan Reliance a hian goalkeeping coach in omboka instructor ania a license ani lai ni chu ta han si a han assistant instructor in gumpe hian Mariano haran assistant ni chu ta chuan ei ama kha fel top boka mi kha hre thiam em boka ni an tongkam an film khura engemaw pal ang chi thleng khan hei an zir vek amo thil lo thlen dan tur lo thleng ta se khata lo in siam rem dan tur ate kha poimol tuk doctor te hin tangkai khop maya an tongkam khat hi dam lo in karania tia hianin kan mizo doctor te hi ei tongkam an film khur zualangai ka ti private a chuan an zia viau sarkar hospital a hian an zia viau lo tuna chuan tlem chuan an zia thawa ma se engemaw tongkam na deuh fek foka mi hanti hal deuh lol te hi chingan oma an na chhun zom boka rel run hliam wang mi in da chuanin hriat reng hin olve tlat thina chu tiang deuh chia chuan no pang hian kan enkol no pang hian football coach te ani chumo kan sei lut lok anga kan no pang enkol mek te hian eng tiang in nge min hriat zui wang a tongkam khata tang khan tun thleng hian hei mason kala tum chuti khati tiang chi te a tongkam khata tang min thil kabula sei tang khanin kain khel pe to lo han ti kha chuanin mi nun ti chetu kha kan ni ve le thin box sia khalai tha tongkam te film khuranga ya kan nuna po enton tla kan nun khanga ya tian chu an sei ve deuh du bokani chuma van nei khop mai van nei na lampang hi han sei ta zelila mizo in hei ti hian license coach kan nei bel nual dona hei ai tampo hila nei bel zelila mizorama mizo no pangte rui hlowa filim turten thalai rui hlowa filim turten tran hila suawila in ni lawin coach te hi in elila no pang tha tunge mason kan enkol no pangte hian eng hna poron thokse kan society a hian an leng em turania mizo na hi a hlam chhia lo bokila thanem ngai taksi in sarkar nan thokemo private farm an thokemo hatiang han coaching line an kal chhun zom emo atiang ni po khanin hei in hriat chhun zom hi awan nei thak thina tuna hen ka ti thina kan thian the ho kanin khel pui thin te le university ate college level a kan khel pui thin te da no pan lai tang kan khel pui Mizoram team a kan khel pui te po department thong thang hen lo om ve nual to Samuel din thar forward Samuel te po kan eno chungchanga healthcare chungchanga te mo khatiang han ron du te ta te a ram tharami kan coach me to chu tiang te po chu thank you kan han rona thadeu dewin ti hian min hril zela ol sampha em a health lama ten lo lut boka chuan police lama ni se ti khan engkim ei purex zarzo liar te
tuna chuan first battalion MAP commandant ani to chuan Pumarona MSSC Mizoram State Sports Council noya Pumarona Henry Marona te po hey milau du sak le se na ti han kan kalna khan du sak ti meang du sak u chuak te chu har ve a hrimhrimin in du sak te khan in mel hria ta wanga ti hian thila ol sampha ta chu tiang chu football awang kan tong ve nual to ni chu chuan school lama ni se education department lama ni se ti khan mel hriat ei an ming chu kan sei vek seng lawanga ei muan zo te ho pe po zo tlang ami mo mzeta tiền thế bỏ chú hàng cả là dễ hiện anh em buổi nó cái này or thil update tour te cái tiếng gì te anh này cho nên mình là welcome thấy em mà anh fel anh nuông thấy nè tiếng hi mail sheet in siam na football te man tour nè chuan sports sim po ta ne mo hockey football basketball anh kim mà này chú usu judo mo ka tiang te taekwondo te poni vek tiang khan kan school kalpui thin te mo ti khan bank lama ni se angelai ti khan lo lama ni se Cindy Cindy le lom zoli ta ram thar ami so si pui bul ami so tiang fel ma Devita lom le boka ti khan school kalpui thin te sport lam akal mi te khatiang kha an lo om vele nok zel ani chu an wa nei pui ma hi ka ti thina mishing hi thok ho tur siam kan nia a hlua tho ho na tha chuan mi du sakna te hei tiang kan lo mi chunga kan tha chuan min lo du sak let vele thin bok ti hriat khar tur ania mi vatlon em ni chuang silen mo hian that kha kain lom to na mizo an nia mizo lawa po thadeu khuda hei sarari te ho te po MZU Mizoram University tima min thuaya chuan anhuwa 2017 a train ti khan anan minan thuai tira chu min huwa chuanin anan thuai dun chhun zom le vai namdang Saugata Sarkar khumai assistant director Dr. Saugata Sarkar te ko fel me kan chuai dun te khan fel amak lutuk a felani ti tur hi engkim hi lo ngai tua em vek me chuan har sanna kana ne a phaya engemo player in mamo ten ne a Bengala West Bengala anan kal duna an thian te hla to ka mi kha phone an ron da wang mai ni mo za pahni khat lek ti bo kha an ron da wang zel me a in thian thana khu lo ngep om hi ka ti Mizoram a poni thawa mizo an thian te an veng chung thian te in khela kan thian te ho po an fel em hlom veka kat ka wa ne ke phe chu thian te ka wa ka nei wa nei hlom thina ni an du sak vek hloma ei chiat thata te mo tianga chi hian ei ka in du sak ton tlang pui hlom ani chu an thian te boral anum vele zau to tiang te po hian in khel mi hi kan lo in troi om tha view zo ka man chu ka lo tia license ko cha te po ti hian member kan an nia an thanem thin khop me a thamuan thlaka chung te tan po hian tiang vel chu kan soi deuh duwa in thian thatna te in u naw ton na te kan society a hian anuam em ani tiambok chuan tunami license coach ron training te po hi district sang ate kho sang veng sang om man nia nakina anla in ngai tlang dona ground na nakina nge an battle huna mo an opponent nan ni huna an thatna tur lai kha an zonga midang chian na lai khan va zong vele bokonga an mani weak an weak point te an strong point te an thiat chiang kha chuan an team tan no pang tan
ki na no pang tha khanon chua pui zel don ne chu chulai chu poi mo em mi nun siam tu mi nun mo mi future a step pakhata an lo ni te lo pui tu pakhat an ni te kha a lok thak em tuna ISL player te po mizo te po fel em hloma player experience la nei lo tak tak te po an now te ho te hin lo boi pui em zela Brandon Valal rem dikate an fel college kan kal ho la ya dam lo ti meang college sakal lai hian mo ke mani a chon kan nge ai lo kan nau han ti ke mani hnuai chia ni chu college cha kha chuan hetia te po hian ani chu a fel na em chu mi snu te min thil ria ta ni amai chon sai du mi lawa kan sar patient kha alo reng ani kha alo pui alo pui char ani chumo chutiang vela chon Brandon hi fak om khop me tu thleng nian ala fel em Trinity a tunain vice captain ania Brandon Valal remdika te po hi AIFF no hian license coach ania chan player ani boka hei active player ani chu IFL Indian Football League a hian Aizawl FC Academy chuak ania Aizawl FC a khela chum hinua chuan East Bengal ate an sang Mohammedan ate chuan around glass Punjab han khel treu mai dewa chu kan soi do treu du ni chu gui te vanel pe ka te ho po mo nunga chung nunga dur tlang palien pai felania mel ro rum ang ai hian chutia en chi chun lo fel duam mai ni apuete LZ te ho te po Daniel al Timpuya lal Ramzawa ti te ho te an tam ai tha deu mo polai deu tunlai footballer ho chun polai to lu tuk an fel lu tuk ISL khel phei chu pui takan ni an fel lu tuk hei isakral te ti ra te po mo kan sai deuh nual ani chu lain abula hian na chau deuh to coordinator hi asa em bokani sarjara ani hi mini mizowa kharin Mizoram coordinator in oma center so man ne ti hian an kalkual thin tuna hian second facing zole to em zo mo ha thak ve nek lo mo han kalkual chu thak ve tho ole bye bye khoi kal do lamulan training don ni chu Rama yan ground setup alo zo to ku rama khan player lo chiar ngau me practical exam vele turani tem chuanin ril ru ha ve deuh de tang ti sual kha poi thei ta da yes boss sadika po lukuma khum lawa chi vel chu na ve tham to kan miss te miron phone lau me kan la lok ange miss Esther lalram tluang I off mual lung thuin merong khola an pick up lok ange correction a siam ku kan ti zo lo long e na demo boka
rehearse อันนี้ก็มัน start เลยดอนนี่กัลพุ่งเตะๆhi om ve a tong pong du lo tingot kha chuanin an zir lai ne an lo kha chuan buai thak ve kan me coaching process kha aman kim ve kha ngai tat akal phung te khamo om ve a chu bai hat ve ka ngai a theory a ron chuak don boka practical an man ngai boka ya khan pressure chu na ve du kan ti kha tia en angot thi ni lo nia ground chuan lu chil chi chuan ball te ku lian lu ro zel mai nia tia vel chu ni e nikina kan rem chan tak le ron ti chun zom leang voin ka kal rem chang lawa hi kan bang ma sardika tan ai in le ta po thashim sim chuan usen apon lo lak sak bok nge ria referee development course an kal boka sonama son mi somrup pakhat bel registration an ting ria bui takani thakop mai referee tha kan mamoa soisel ve vak te hi thil tul po ni lawa chan chu har sat zia an ria var om lo boka var po om se decision siam tu chum ni hring tho an nia loss of the game law dan som pasari khan thiam ve khangai thim thima football dan som pasari ma theory practical la exam turan ni boka how tak du oh so ben changa mai du to oh